Predsjednik gospodin Misko Danec, atletski klub Maraton Mira, Vidovdan 99, Beograd, koga predstavlja predsjednik gospodin Milija Čimović, i crkvene opštine Podnovlje, Podoboja, Republika Srpska, koju predstavlja sveštenik Protojerej Milorad Bajdić. Gore navedene organizacije prepoznale su zajedničke ciljeve i interesovanja u dosadašnjoj međusobnoj saradnji, u organizovanju i učešću u Međunarodnom maratonu mira Novi Sad Solun, razmeni kulturnih manifestacija, međusobnim posetama i izražavanju međusobnog gostoprimstva, odlučile su da potpišu ovaj sporazum i prošire svoju saradnju na sve aktivnosti zapisane u njihovim statutima, koje su im zajedničke i koje nisu u suprotnosti sa zakonima Republike Srpske i Republike Srbije. Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i daje osnov za sve buduće sporazume i zajedničke aktivnosti. Sporazum je potpisan u 3 jednaka primjeraka na srpskom jeziku u Kruševcu dana gospodnjeg 36.2010. godine.